Bakunzi ba Excellence TV twongeye kubasuhuza. Uyu ni wa mwanya hariho mukuru mu Kinyarwanda nk'uko mumenyereye ngewe yagezaho n'Imaniragaba Joseph. Tutahere ko ari kuvugwa hano iwacu mu Rwanda. Perezida Kagame yitabiriye inama ya G77 n'Ubushinwa muri Cuba. Perezida Kagame ari muri Cuba mu mujyi wa Havana aho yitabiriye inama mpuzamahanga y'iminsi y'ihuriro rya G77 n'Ubushinwa igomba guhuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma guhera kwa 15 Nzeri kugeza kwa 16 Nzeri. G77 ni ihuriro ry'umuryango w'abibumbye ribarizwamo ibihugu 134 biri mu nzira y'amajyambere aho rigamije guteza imbere inyungu z'ubukungu bw'abanyamuryango. Iri huriro ryashinzwe mu 1934 niryo rinini ihuriramo ibihugu rikora bigendanye n'amahame y'umuryango w'abibumbye. Ubusanzwe rijya gushingwa ryari ririmo ibihugu 77 ari naho izina G77 ryavuye, ariko ryagiye ribona abandi banyamuryango buhoro buhoro. Ubushinwa ntabwo ari umunyamuryango wa G77 nubwo bugaragara mu bihugu binyamuryango, ariko bwakunze kuvuga ko bushyigikiye impamvu zituma iri huriro ribaho. Iyi nama igiye kubera muri Cuba byitezwe ko izasozwa hemejwe uburyo bwo gufasha ibihugu mu bijyanye n'ubukungu. Iyi nama igiye kubera muri Cuba byitezwe ko izasozwa hemejwe uburyo bwo gufasha ibihugu mu bijyanye n'ubukungu. Abakuru b'ibihugu 30 nibo bitezweho kwitabira inama muri Cuba. Amakuru yacu turakomereze kuyavuga hanze y'u Rwanda. Kongo yongeye guca amarenga yo kuburizamo amatora yitwaje u Rwanda. Umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Patrick Muyaya, yavuze ko ibibazo by'umutekano biri mu burasirazuba byatewe n'ubushotoranyi bw'u Rwanda. Bizagira ingaruka ku matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mpera z'uyu mwaka. Bimaze kumenyerwa ko abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyo babajijwe ku bitagenda neza mu gihugu cyabo, cyane cyane mu burasirazuba, bitwaza u Rwanda. Bagaragaza ko ari rwo nyirabayazana w'umutekano muke wabaye karande muri kariya gace. Izi mvugo zongeye kumvikana kuwa 4 tariki 15 Nzeri mu kiganiro umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Patrick Muyaya, yaganiriye n'itangazamakuru. Ni ikiganiro cyari cyitabiriwe kandi na Minisitiri w'Ubutabera Rose Mutombo. Muyaya yavuze ko iki kiganiro kigamije gushyira hanze inyandiko igaragaza akaga ikiremwa muntu cyahuye nako ntibimaze kwangirika kubera ubushotoranyi bw'u Rwanda. Muyaya yakomeje avuga ko hari ibimenyetso simusiga by'ibikorwa by'ibyaha bikorwa n'ingabo z'u Rwanda na M23 bashyigikiye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko bimwe muri ibi bimenyetso ari abarenga miliyoni 2.3 bamaze kuva mu byabo, amashuri yasenywe n'ibindi, ndetse n'ibikorwa by'ubukerarugendo byahagaze muri parike ya Virunga. Ati muri Rucuru amashuri 247 yarasenywe ndetse aratwikwa, mu gihe andi 31 yafashwe bugwate. Muri Masisi dufite amashuri abanza 248 atagikorerwamo ndetse n'ayisumbuye 113. Dufite amashuri 51 akoreshwa na bavuye mu byabo. Wagerageza guhuza aya mashuri yose ari mu duce twafashwe ugasanga ari 318. Ku kijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu Kuboza mu 2023, Muyaya yavuze ko kubera ibibazo byose byatewe n'ubushotoranyi bw'u Rwanda na M23 byatumye bidashoboka ko abantu bose bari mu bice byagezweho ingaruka bashyirwa kuri liste y'itora.
ati ibibazo byatumye kandi bidashoboka ko twongera kuri lisite z'itora abantu bari mu bice by'abagezweho ingaruka, ibintu bizagira ingaruka ku matora rusange. Muri kiganiro Patrick Muyaya ntiyigeze yerura ngo yemeze niba aya matora y'umukuru w'igihugu azaba koko nk'uko biteganyijwe. Ibimenyetso bitari ibya none bigaragaza umugambi mugari wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wo gushakira urwitwazo aho rutari mu gusubika amatora y'umukuru w'igihugu, kugeza n'aho impamvu zigeretswe ku Rwanda, mu gihe ibitekerezo byo kuyasubika byatangiye mbere y'intambara ya M23.